vuva wa gukorwo mugomore gwa kavinda ka mithenya 17 arigitani kaunti ya Embu ni matangazo uceru kuthii na mbere na mugomo ni undu wa kiria maugite ni thirikari ya kaunti kumathakira akiri vuva kumenya mbeca iria ciagairitwo mateta mao mbanjiti ya mwaka wa 2026 na mwaka wa 2027 ni rutitwe na gutwarwa maundu mengi. Makiaria mainja wa ofisi cia gavana na vuva gukorwo na gikaro na mbunge ya kaunti maugite thirikari ya kaunti ya Embu ni ikirite vamba matu mateta mao ni twirwe mbia cia thiereko tondu tikorwo muthenya uyu twathia assembly turera mbia cienyu ni ino ni turekere budget ire ni ravitukire ni ithiere riu ya tweterere maundu makinyanira ki maratathi nyamura tugaga riu undu no arika ni turerwa mbia itekwo mbia iria twaverwe county assembly they have disappeared. Icio mbia turari wasiathie kursia disappear within a week. Money was there, now money is not there. Mbia icio ciathie ku kuringana na rigitani mbeca icio ingira itumike kwambatia amwe ao ngathi cia wandikani kuva kandarathi aria matari kuva amwe ao kandarathi cia gutura vamwe na kurivwa mbeca iria manuka kwa misarari cia maundu matiganite. Placement ni officer 61, promotions ni officers 375, permanent and pensionable ni 62 na area akuko enhancement ya contract ni 100. Mama mzazi wa hii Embu County governor mwenyewe atueleze kama watu weke hizi sema mahali pesa iko. Mama mwenyewe atueleze mahali pesa iko. Sababu hatuwezi kuwa tunafika mahali mpaka wanatupeleka kwa tini tukiandikiana hawafanyi. Ni kuonyesha executive haina huruma kwa mtu kazi wa Embu mwenye angehitaji services pale hospitali. Nginya riria thirikari ya kaunti ya Embu ikigwa mateta mao mevititiniria magocamiro ya wira tuyarakaru muno ni thirikari na tutirateguka nginya ugo twandikanire gotire twasigatwo ni county secretary uvingwe nirera mwananchi yoyonde put pressure kwa elected members, either it is MCA, either it is members of parliament, nundu ni mavati ukorwa make wajibika na health ya mwananchi wa kawaida. Ndumiriri ya kuthia na mbere kwa mugomo wa rigitani ni ukorwo kiongerero rito makiria kwi mwingi wa Embu uria ukoretwo gikenyarereka ugicerio tungata wa rigitani kwi thibitari cia andu kiumbe. Vanduri va Inoro TV ni tauni ya Embu ni Beta Dennis Fundi.